Pozdrav svima, došao moj prvi klip. Danas ću vam pokazati kako skiniti font i ubaciti ga. Sad vidite, ja ću skiniti na vaš prostor. Link za font će vidjeti u opisu klipa. Idete da font.com. Pa mi se dobilo se. Ima dosta fontova. Idemo ovdje. Ima dosta dobrih ovdje, ali ja ću uzeti. Sad ne znam koji ne. Ovaj je dobar. Ali ipak ja uzmem ovaj. Idete download. Idem. Vidite tamo da sam skinuo. Znači se skinuo download. Vidite se klip ekstraktiv. Imate ovo, sliku neku. Tako vidite. Možete da obrišete. Tu samo stavite ovdje. Vidite kompjuter, na mojem kompjuteru ako vam vidite kompjuter. Vidite tamo da vam je Windows, evo meni je postoji operativni sistem Windows 7, meni je naslikano na particiji kao Windowsa. Ako tako vam uzvrstano tu Windows, onda idete tu pa ovdje Windows, vidite font. Ima neki fonte ako ste dobili s kompjuter. Ja sam skidao, imam dosta. Onda samo uzmete ovako i prebacite ga ovdje. Sada vidimo dole, pogledate ime. Onda vidite da li ste ga prebacili, kucate to ime ovdje. Da imam. Onda to možete izbrisati. Onda možemo da ulazim Photoshop malo dužiće, idemo u Paint. Sad isto na primjere uzmite ovako. Uzmite ovo, crvena boja. Ovo sve koje direktno upakala.
to sam sad tu nađu sam, evo ga, izgleda samo tutorial. To je ovako još kad bi se ili bilo bi ništa bilo. Nossa, se eu não seria o like, se eu não